Chipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ke saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sandot lai, Chipra Tent House. La bun sin bagi nongsong dukan ban penbiang ya kabam gadi ha kapor election MLA Haribuh District. Bagi lalit ban kerpat ban pelaj no ya kepisa ke bagi dang de ban yo kabag sorkar ka klempat pelaj hadu kini sing ki pementa ke balakot daki bun lak tengkah. Kita nongsong dukan menta kesing ki lalit ban yo kendu biang ya Deputy Commissioner ke District Riboy. Kabalalong daki pausin bagni kenhun jong ki khatwe teli ki dukan bam ki lalit ban yo kendu ya Deputy Commissioner ke District Riboy. Hagan kesing ki pementa namar ke jing sokhya halor ketika jing pensa teng ya ketika bai bam. OMDC ke nompo constituency uba balajid rani ulalit ban senran lang ya kita nongsong dukan. Habai keren bat gini nongsong dukan bam ha kapor election kilong balak bun sin bunwat bau Deputy Commissioner ke District Riboy ulak kular ban siu Henry syam pat la siu bat menta sai sin pat ulak phaap yang hadu ka khat khandai terik unopra arjar arpulai bat kita nongsong dukan kilong bakin ap setang ya gini kesin ke bamenta bat lada ke sorkar kam siu kin sapanno da ka RTI ban lap ya ke jing shisha. Shushu ha ketika jingi keran jongki bat Deputy Commissioner ulai tu baka pisa keladon Henry ompat la ban perlaj. Kini kejing pensateng jong sorkar ban siu ya kini pisah kala penleng a bat penjenjar kinong syong dukan namar kapor kala slempalan bat menta kala jan poi sakawai pat ke election Henry ke pisah ke baki dang day ban siu jong ke election ke beladap 4 jam lesiu hadu menta la bunsin bang ngelawan ni posin la bunsin ngelawan ni ya ba ni kerpat na mata kibil jungi ke bangi laya ai ke penbiang ke bam gadi ya kapor election hadu mentangi pag pisai a te mata kasingi pada edisi la ong ini ba ila ay ini kata ka deadline hapo ka khat khandai tarik ba in ay kata ka clarification sa selong na mariong hana ka pisa kala don re impadio ya ka sanction te di ong ini ba hapo ka khat khandai tarik insa penlaj ya ka pisa te ni apps tang kata ka khat khandai tarik ni kumno kini ka paglo chingi kia ong mo namar ngilayay siya hadu menta kumbakan no ka bil ng tigadang sa hadu menta baro ikin ke bil ngidang sa kamay resmiya padiyo ngidang yo tang marsan ko hajar mo hau benai Januari ada ban katugi hau gajing ai bam cimi ke de ngila sedang na 2 Januari mentau senem ngidang yo tang san ko hajar re hadu mentangi padiyo irem tingin tip balai haba hakibi distrik te kepisah kila yo bisa khaniat kan soi no rengi hang ni tengam put balai na ke election commission klaim ai pisah tre gari bohoi ne balai ne ba nyimdon bayo pisah mano rumo te is mudia do kata-kata mengiki balapan biang ya kabam gadi namar kinong ai mari ngi mo kiba ai do kiba ai chur kiba ai chat kinong kiba ai correction wat kinong tre ngimla da bensiu hadu menta teng kilong o kila ya thok tharai kila yo pisah tenre ni klem yo hadu mentar kibil bungi di benyo ni baro kada kipo chaneng ni ken kipo ja polak chaneng kada kipolak bun kiba polak kibalai polak kiba hadu san pho tam rong semua don tengi pat nilai keren syai khmat jung disi bengi ngim kwa ek nai tri ngi kwa plan no kapisah baladon te pide disi head jong district ketika kamram ke jong pi bakin pressure seka department jong chief election officer po selong lani sakano no bentar nang baka finance ba pide ban yo ban plat no ingi namar ki district ki supplier bam kila yo balingi hang ngim yo bali file ben mo kajing le ben kala long palat ya ke district ke jong ingi kinong supply bam namar ki kila yo mar khandiat kat ba mangi ba penbiang bam nadu diwan hadu mentangi kami yo ye te kadon ke cingta yang ngiru namar ngi haban siu ya kitu ki penbiang ba 4 yang kenang mengilak ban penbiang namar kan election MP ru kala hajan mentah lawan sekali election te mentali ke du benai Christmas baro ke jing don kam kadon be habaro khot kalong yeng kalong semte i kerpa di udisi bo ban pelaj no kata ke ba ni kwa bangi da kerpa ro ke sokar no bakan sim kia lo kadi bakan perkhalem yengi bedon pok Riboh district ki ba penbiang ya ka bam nak mentak election ba pinyarap lem yengi ban pelaj no ini ke bil ban kunjur gini ki MLA ke bedon pok district ke jungi bangila pentip seki suak ne ka session ban syong re kuse ngimsim na yo iunu so bami no logo kata ida karpan tak ba borom ni kinang mikmat jo Riboh district bat ki officer ki ba pek ya kane kan bakin yo ban pelaj no ya kane ke pisan namar
Kamdai kepisah ke ba UA mo, kadai kepisah ke ba tak UMSF, ke bangi hapan penmi hapan penbiang ke jenung kambar khoi. Tai di bangi kwa bangi wan tak sibat. Ko kelingin pek ke baca hat kenai trek, ada kam sesok tengin bersingin hapan pan tak RTI, ya bangi syahmat lan ngin bersih mega. No ka strike ke bangi hapan le nak kalian ke jenung. Kan kamdai tang kesin ke banikong. Nomor New York supply bam pendiam bam bentar kini trainers bentar ke election hadin ju menai match hadin baladep ngilawan ni kendu UDC tingilawan ni kendu benya ya tu i bangiladep somen lu dibil tingi kwa bakin pelai klo ya kapisa nomor ba sisin bengi pendiang ga bam tingi hab du bansiu ya kitu ki supplier ki kumong ikong mentan mo kitu kinong pendiang do pendiang ration berapa TMD tang kataru I nakaliang jung I ong bila ai ka asuran TMD tang kata I long ai ka jing tho te bar khot ki khatwei tli ki kantin ki ba supply ba am ni labu ka jing tho la ya sai lot ni la ai su dc how panai march au april ni la pan poi te adin kata ni lawan ni kendu biang UDC te wong ba I kumba sim respon atau kata wong ba minder sanction untuk pisah kajing peti jong kolong ba ka shortage pisah ka kopoi ka pisah ka duna mla ban penbiang tengi kata kapor ngi lek no ni tho ro koi ka city show CEO au benai me ngi perpoi dok city show CEO semua selong ban ya thoi ka problem ka jongi rei nak te ru ngi me respon ni te kumta ngi la chuan ni hang ne po disi office kini perlok besong kantin hang ne ru bokli ki le mi man kapor mangiru man kapor ngi le mi ban kerpat UDC bau de ban pelaj no kan bisa tinggi lai ai ap si ap to si tote mata la jan tak sisne tiki ke problem menta kelong ba om ya baro hot baya supply mengaruh ngadan betang tan mari temen jungai dan dukan balik supply te ke pressure kawan na bentai kitu kinong penbiang passion kinong penbiang ko maka dei kapor mi haban clear kirang don bisa bahab de ban clear te entah kan ni dang yai up UDC mun pelaj no nama kat bawan u aji kermen bakan naik pelaj ndrei menta kasni ngilawan ni dang side wan ro kani katayo baladep te menta ro ngilawan mo menin ro ngiwan hiro nim ngi klemi kendu ni ada ke problem jungi kalong kata UDC de ban clear no nama kat kum gajing tip baka pisah kaladon ni kumbong ikong ba UDC umpat don authorized ba un pelaj ya kata pisah berokoi upan yang kata sanction bu unyo ban release ni pisah ti kumbau ong mentan ong balasai dak unduk upha no ya gani ai ka report seselom ba ong yangi ba wat khat khandai trek ba nyan sapetip yeti